कैपकट एडिटिंग बेसिक रू जदी शिक्षा पई चाहूचती तो खास करी वीडियोटा आपनक पई वीडियो को फुल वॉच करंत। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज वीडियो आम शिखा कि कैपकट एडिटिंग विषय जानिबा। कैपकट आपन माने केमती एडिटिंग करि पारबे। आपन को जदी टिके अधे एडिटिंग आछि तो आराम से करि पारबे। आ जदी आपन को एडिटिंग किछि आसुनी तो टोटली आसुनी तो हाली आपन माने शिखि की करि पारबे। आ आज का डेट रे एडिटिंग रो बहुत किछि ना डिमांड चलछि। एडिटिंग जदी शिखिबे तो बहुत किछि करि भी पारिबे। जदि सपोज धन्यवाद हम कंटेंट क्रिएटर हवा पई चाहउछंती, कंटेंट बनिया पई चाहउछंती तो एडिटिंग जाले भी जरूरी। एडिटिंग होची गोटे मूल मंत्र कहले चलियो। जदि आपण माने ब्लॉग्स वीडियो बनाउछंती सेठी भी एडिट करिया पड़ो टिके बादे, काहे कि ना जाले कट मारिबे सामान्य एडिटिंग फेटिंग सेमति करबे जाले भी ब्लॉग्स वीडियो रे एडिटिंग हुए। काहे कि एमति नै जे खाली वीडियोटा बनै देबे तो डायरेक्ट अपलोड कर देबे, सेमति नै टिके बादे कट फट मारी के एडिट करंती, साउंड फाउंड टिके लगांती, सेमति एडिट करि पारबे। तो सेति में एडिटिंग टिके जानिथिबा निहाती दरकार। जदि आपण माने किछि सिखि नांदी एडिटिंग शिक्षा पई चाहउछंती तो चैनल को सब्सक्राइब करना रखथिबे। ए चैनल ले बहुत एडिटिंग वीडियो मिल जिवो, देखना चेकआउट करि पारे वीडियो को। तो आज रे वीडियो हमें सिखा कि कैपकट एडिटिंग केमति करे। कैपकट रे आज का डाटा जदि एडिटिंग करिया पई चाह जदि फोन रे सबुठु इजी कहले कैपकट। कैपकट जतकी इजी कनसिया पर सेमति मु देखिनी जतकी इजी वर्तमान डेट रे एपे आगुरु काइंड मास्टर गोटे थिला, सेट से बहुत इजी थिला एडिटिंग करबा। काइंड मास्टर पावर डायरेक्टर ना कोन सेमति थिला जाओ माने पड़ने मोर बोलछे सेमति थिला। तो कैपकट एडिटिंग गोटे सीरीज बनै छै। ए सीरीज आपन को बेसिक रू पूरा एडवांस पर्यंत सब किछि मु सिखिया को चेष्टा करबी। तो बेसिक जिंस होची कैपकट कोन, कैपकट केमति एडिट करंदी, कैपकट केमति वीडियो ऐड करबे, कट केमति मारिबे, सब किछि गोटे पार्ट रे मु बते जीवी। यार 7टा पार्ट आछो। बेसिक एडिटिंग होची आपन फर्स्ट कैपकट को डाउनलोड करबा पड़ो। तो कैपकट को केमति डाउनलोड करबे तो आपन गूगल जाई कि कैपकट एपीके लेटेस्ट वर्जन सर्च कर देबे। तो सेठी बहुत सारा पळे आसो, सेठी जोडा लेटेस्ट वर्जन थियो सेटा डाउनलोड कर देबे। अनलॉक जदी थियो हला और भलो, अनलॉक थिला हेटा एते किछि प्रॉब्लम आसेनी। तो लेटेस्ट वर्जन देखि डाउनलोड कर देबे। तो कैपकट फर्स्ट डाउनलोड करबे, डाउनलोड कला ପରେ ओपन करबे। तो मो बिना VPN वाला मो किछि VPN कनेक्ट करबे पड़िबो नाही। तो जेतेले ओपन करे सब किछि ई टाइप रो इंटरफेस पळे आसो। तो एठी तळे देखि पारतबे 6टा आइकन मिलचो। तो कोडा कोन मु आपन को बते दोछि। तो एटा होछि आपन एडिटिंग जो एडिटिंग करछथि एठी सब एका सब लेयर देखि पारतबे। एटा अछि सबगा तापर आसला एठी हमर टेम्पलेट, सॉरी एटा देखि पारतबे टेम्पलेट। एठी टेम्पलेट यूज करबी आपन वीडियो बनै पारिबे। तो एठी टेम्पलेट यूज करके ना भी बहुत लोग वीडियो बनाती, तापर कहबे मु एडिट करछि तो देखला टेम्पलेट को यूज करके एडिटिंग करथांते, सेटा टाइमलाइन करके देखै दियंती। तो सेटा केमति करे सेटा मु आपन को वीडियो गोटे रे बतेबी, सेटा अलगा वीडियो रे बतेबी। तो देखि पाते मोर बिना VPN रे चलुछि, VPN कनेक्ट नै देखि पाते रिकॉर्डिंग चलछि बिना VPN रे चलछि। तो दरकार जदि मते कमेंट करबे मु यार लिंक टी देबी। तापर आसला एलएम किछि काम नै। तापर प्रोजेक्ट एडी जते भी आपन काम करछन्ते सब प्रोजेक्ट ही शो करबो। तो देखि पाते मु कते काम करछि तो एतके मु वीडियो बनै छी। तापर लास्ट आसला गोटे प्रोफाइल आछो, एटी किछि दरकार नै लॉगिन करा पय कहउछे, बट लॉगिन न करले भी चलेगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो वीडियो को केमती ऐड करबे, वीडियो ऐड करा पय प्लस आइकन मिल जिवो देखि पाते न्यू वीडियो ना खाइ छी। इटू वीडियो आपन माने ऐड करि पारबे, एठो भी करि पारबे। आ कोड करबे हम देखौछी। आ गोटे आसला हमर एटी प्रोजेक्ट रे गला पर एटी क्रिएट उट अछि, एठी भी आपन माने करि पारबे जो रिसा सिटी करि पारे। बट फास्ट ए इंटरफेस आछो। तो एठो आपन न्यू वीडियो जो ऐड अछि एठी क्लिक करबे। एठी क्लिक कला पर परमिशन मांगिबो। जतले फास्ट आप डाउनलोड करबे सेतले परमिशन मांगिबो, परमिशन अलाउ करतबे। अलाउ कला पर एठो कोन सब गोटे वीडियो नै जिवे, जोडाले वीडियो गोटे नेबे, जो वीडियो एडिट करे पय चाह जदि से वीडियो को नेबे। तो एठी सपोज मु नेकी गोटे देखि दोछि। तो सपोज मु ए वीडियोटा नोछि, एटा ऐड कर देली। ऐड कला पर किछि एठी पर पळे आसो, एठी सब तर जते भी त सिस्टमैटिक अछि सब एठी आसला। तो एटा होछि फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट, इटा एंडिंग पॉइंट, इटा लास्ट रे। तो एटा स्टार्टिंग पॉइंट से होछि एंडिंग पॉइंट। तो प्ले बटन तो जानथिबो समस्त आप कोन कहबी, एटा होछि प्ले बटन। फिर भी कहि दोछि आपन को, एटा जदि क्लिक करबा तो एटा प्ले हो देखि बात प्ले होछि। तो या म्यूजिक ता अछि, म्यूजिक ता केमति जदि काटे पय चाहो छथि पूरा एटा जो ऊपर अछि इ लेयर ता एटा को अछि मीडिया लेयर को आछे। एटा होछि ऊपर जो लेयर ता अछि एटा अछि मीडिया लेयर को आछे। एटा लिखा ही नै किछि सेमति, किंतु एटा मीडिया लेयर। तापर ओवरले गोटे थाइ जानथिबे, ओवरले आ गोटे वीडियो ऐड करबे। मीडिया लेयर होछि जोडा बैकग्राउंड तुम रहइबो, एटा बैकग्राउंड पूरा रहि गला। तो यार पर जदि आपन आउरी वीडियो ऐड करिया पय चाहो जदि कि फोटो ऐड करिया पय चाहो जदि सेटा केमति करे। तो गोटे ओवरले कहि आइकन गोटे मिल छ आपन देखि दोछि। एटा ओवरले, से ओवरले रे आपन माने वीडियो ऐड करि पारे, वीडियो की फोटो जा भी ऐड करिया पय चाहो जदि करि पारबे। तो ओवरले रे क्लिक कर देबे।
ଆଡ୍ ବୋଲେ ଏଠି ଆପଣ ଆପଣ ଗ୍ୟାଲେରୀକୁ ପଳେଇ ଆସ ଏଠୁ ଭିଡ଼ିଓ କି ଫଟୋ ଯୋଉଟା ବି ଆଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଡ୍ କରିପାରିବ। ତ ମୁଁ ଏଠୁ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଡ୍ କରିଦେଉଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଏଠି ରହିଲା ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆମର ଏଇଟା ରହିଲା। ତ ଯୋଉଟା ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରହୁଛି ସେଟାକୁ ମିଡ଼ିଆ ଲେୟାର କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଯୋଉ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଆଡ୍ କରିବେ ଏଟା ହେଉଛି ଓଭରଲେ। ତ ଓଭରଲେ ଏଠୁ ଆପଣ ଆଡ୍ କରିକି ଏଠୁ ଯଦି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିମୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବି ରିମୁଭ୍ କରିହେବ। ତ ଏଟା କେମିତି ଡିଲିଟ୍ କରିବେ ଏଠି ଡିଲିଟ୍ ଅପସନ୍ ମିଳିଯିବ ଏଠୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେବେ ଚାହିଁବେ ଯଦି ଡିଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଟାଇମଲାଇନ୍ ହେଉଛି ତମର ଆପଣ ଯୋଉ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟରୁ ଏଣ୍ଡିଂ ପଏଣ୍ଟରେ ଯେତିକି କାମ ହେଇଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଟାଇମଲାଇନ୍। ତ ଏଠି ଆମର କିଛି କାମ ହେଇନି ଏଟା ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଆଡ୍ କରିଛି। ସପୋଜ ମୁଁ ଯୋଉ ଏଡିଟ୍ କରିଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୋଟେ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ। ତ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ସିନେମାଟିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଥିଲି। ତ ଏଇ ଆମର ଟାଇମଲାଇନ୍ କେମିତି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ କିଛି ଏଇଟା ଆମର ଟାଇମଲାଇନ୍ ଅଛି ଏଠି ଟେକ୍ସଟ ଆଡ୍ ହେଇଛି ଅଛି ମୋ ଟାଇମଲାଇନ୍। ଏଟା ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ଚାଲିଛି ଏଟା ଯୋଉ ସବୁ ଲାଗିଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ଯୋଉ ଇଫେକ୍ଟ ଲାଗିଛି ଏଇଟାକୁ ଟାଇମଲାଇନ୍ କୁହାଯାଏ। ଏମିତି ମୁଁ ବୁଝେଇଦେଲି ଆଉ କେମିତି ବୁଝିବେ ଏତିକି ସିମ୍ପଲରେ ବୁଝେଇଲି ବୁଝିପାରିଥିବେ ଭାବୁଛି। ସେଇଟାକୁ ଟାଇମଲାଇନ୍ କୁହାଯାଏ। ତ ଏଠି କିଛି କାମ ହେଇନାହିଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟାର କାମ କରିଥିଲେ ତ ସେଇଟାକୁ ଟାଇମଲାଇନ୍ କୁହାଯାଏ। ସେଇଟା ଯୋଉଟା ଆପଣ କାମ ହେଇଛି ଆଉ ସେଇଟା କିଛି ଇଫେକ୍ଟ ଲଗାଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ସବୁ ଶୋ କରିଦେବ ସେଇଟାକୁ ଟାଇମଲାଇନ୍ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସେଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟରୁ ଏଣ୍ଡିଂ ପଏଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ଦେଖେଇବେ ସେଇଟା ଟାଇମଲାଇନ୍। ଟାଇମଲାଇନ୍ ଗଲା ଟାଇମଲାଇନ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଡ଼ିଓ ଏଠି ଆଡ୍ ଅଡ଼ିଓ ମିଳିଯିବ ସେଠିକୁ ଆଡ୍ କରିପାରିବେ ନହେଲେ ଏଠି ଅଡ଼ିଓ ବି ମିଳିଯିବ। ଅଡ଼ିଓରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଏଠୁ ଅଡ଼ିଓ ଆଡ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଡ଼ିଓ ନାହିଁ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ଗୋଟେ ଅଛି ତାର ମ୍ୟୁଜିକଟା ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅଡ଼ିଓଟା ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ କରିକି ନେଇପାରିବେ। ତ ଏଠି ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ ଅପସନ୍ ଅଛି ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନରେ ଭିଡ଼ିଓ ଥିବ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ପଳେଇ ଆସିବ। ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନେଇକି ଆପଣମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ କରିକି ତା ଅଡ଼ିଓଟା ଲଗେଇ ପାରିବେ। ସପୋଜ ମୁଁ ଏଇଟା ନେଉଛି ଆଡ୍ କରିଦେଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ୟାର ଗୀତଟା ଏଠି ପଳେଇ ଆସିଲା ଅଡ଼ିଓଟା ଏଠି ପଳେଇ ଆସିଲା। ତ ୟାର ମ୍ୟୁଜିକଟା ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି। ତ ଏଠି ମ୍ୟୁଟ୍ କ୍ଲିପ୍ସ ଅଛି ମ୍ୟୁଟ୍ କ୍ଲିପ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ତାର ଅଡ଼ିଓଟା ମ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଯିବ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲେ ତ ଯୋଉଟା ମୁଁ ଆଡ୍ କଲି ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ କଲି ସେଇ ଅଡ଼ିଓଟା ପଳେଇ ଆସିଲା। ସେମିତି କରି ଆଡ୍ କରିବାର ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଭିଡ଼ିଓ ସରି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଅଡ଼ିଓ ଅଛି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିନା ରଖିଛନ୍ତି ସେଟା ବି ଆଡ୍ କରିପାରିବେ। ସେଟା କେମିତି ଆଡ୍ କରିବେ ସାଉଣ୍ଡ ଯିବେ ସାଉଣ୍ଡ ଗଲା ପରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜବ୍ ଫାଇଲର ଗୋଟେ ଲୋଗୋଟା ଥାଏ ସେଇଟା ଏଠି ଶୋ କରିବ। ଏଟା ଶୋ କରୁଛି ବଟ୍ ମୋର ପ୍ରୋସେସିଂ ନେଉଛି ନେଟୱାର୍କ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଥର ଅଡ଼ିଓ କା ଶୋ କରେନି। ଶୋ କାହିଁକି କରେନି ଆପଣମାନେ କ୍ୟାପକଟ୍ରେ ଯାଇକି ପରମିସନ୍ ଦେଇନଥାନ୍ତି। ପରମିସନ୍ ନଦେଲେ ସେଇଟା ଶୋ କରିବନି। ଏଠି ମୁଁ ଶୋ କରୁଛି ମୁଁ ପରମିସନ୍ ଦେଇଛି ତ ସେଥିପାଇଁ କ୍ୟାପକଟ୍ରେ ସବୁ ପରମିସନ୍ ଦେଇଦେବେ କ୍ୟାମେରା ପରମିସନ୍ ଦେଇଦେବେ ସେ ଫାଇଲ୍ ଅଡ଼ିଓ ପରମିସନ୍ ସବୁ କିଛି ପରମିସନ୍ ଦେଲେ ଦେଇଦେବେ ତ ଶୋ କରିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ପାଖରେ ଏଠି ଡିଭାଇସରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏକା ମୋର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଡ଼ିଓ ଡିଭାଇସରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ବି ସବୁ ସଙ୍ଗ ଥିବ ସବୁ ସଙ୍ଗ ପଳେଇ ଆସିବ। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ସବୁ ସଙ୍ଗ ପଳେଇ ଆସିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାସ୍। ସେମିତି ସଙ୍ଗକୁ ଆଡ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଡିଲିଟ୍ କେମିତି କରିବେ ଯୋଉ ପାର୍ଟଟା ଡିଲିଟ୍ କରିବେ ସେଟା କ୍ଲିକ୍ କରିକି ରଖିବେ ଏଠୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କଟ୍ କେମିତି ଲଗାଇବେ ତ କଟ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋଜ ମୁଁ ଏଠି କଟ୍ ଲଗାଉଛି ଏଠି କଟ୍ ଲଗାଉଛି ଗୋଟେ ଏଠି ମୋର କାଟିବାର ଅଛି କଟ୍ କରିବାର ଅଛି ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଗୋଟେ ମିଳିଯିବ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବା ତ ଏ ପାର୍ଟଟା କଟ୍ ହେଇଗଲା। ଏଠୁ ଯୋଉଠି କରିବେ ସେଇଠି କଟ୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଏଇଟା ଆପଣ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେବେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଡିଲିଟ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଯୋଉ ପାର୍ଟଟା ଦରକାର ସେଇଟା ରଖିବେ ଆଟା ଡିଲିଟ୍ କରିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ସପୋଜ ମୋର ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟଟା ଦରକାର ଫାଷ୍ଟ ଦରକାର ନାହିଁ ତ ଏଟା ମୁଁ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଲି ତାପରେ ଏଠୁ ଡିଲିଟ୍ ଏଠୁ ବି ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଲି ତ ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟଟା ମୋର ରହିଲା। ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି କଟ୍ କରିପାରିବେ। ତାର ଭିଡ଼ିଓକୁ କେମିତି ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିବା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କେମିତି କରିବା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏର ଆଇକନ୍ ମିଳିଯିବ। ଯଦି ମିଳୁନି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଲାଟେଷ୍ଟ ଭର୍ଜନ ଅଛି ତ ମିଳିଯିବ ଯଦି ଲାଟେଷ୍ଟ ଭର୍ଜନ ନଥିବ ତ ଆସି ନପାରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଲାଟେଷ୍ଟ ଭର୍ଜନ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଯଦି ଡାଉନଲୋଡ୍ ହେଉନି ତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କଲେ ମୁଁ ତାପରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେବି କେମିତି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏଠି ଆପଣ ସାଇଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଲାଟେଷ୍ଟ ଭର୍ଜନ ଥିବ ତ ଏଠି ଅଲ୍ଟ୍ରା HD ଶୋ କରୁଥିବ ଏଇଟା ଅନ୍ ଥିବ ତ ଏଇଟାରେ ଅନ୍ କରିକି ଆପଣ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓର କ୍ୱାଲିଟି କମିଯାଉଛି ବଟ୍ ଦେଖିବେ ଏଇଟା ସେଭ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଲେକ୍ ମାରେ ଯଦି ଆପଣ HDରେ କରିଥିବେ ତ ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରିକି କରିଲେ ପୁରା ବେଟର୍ ଆସିବ। ଦେଖିବେ କରିକି ଯଦି ଭଲ ଲେକ୍ ମାରିଲା ତ ଆପଣ ଏଇଟା ଅଫ୍ କରିକି 1080 ରଖିବେ ତାର ସାଇଜ୍ଟା। ତାପରେ ଯେଉଁ ଫ୍ରେମ୍ ରେଟ୍ ଅଛି ଏଇଟା କ'ଣ ସବୁବେଳେ 60 ରଖିକି ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିବେ ହେଲେ କ୍ୱାଲିଟି ଆଉ ଟିକେ ବେଟର୍ ଆସେ। ଏତିକି କରିକି ଏଠୁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିଦେବେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ହେଇଯିବ। ତ ବାସ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ଥିଲା ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିବେ ସଙ୍ଗ କେମିତି ଆଡ୍ କରିବେ ଆଉ କଟ୍ କେମିତି ମାରିବେ ଆଉ ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ କ'ଣ ସେଟା ସବୁ ବତେଇଥିଲି ଭାବୁଛି ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ କଥା ବା ସ୍ପିଡ୍ ଏଡିଟିଂ କେମିତି କରିବେ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ମୋସନ୍ ସ୍ଲୋ ମୋସନ୍ ସେଇଟା କେମିତି କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଟେକ୍ସଟ ଆନିମେସନ୍ କେମିତି ଦେବେ ଟେକ୍ସଟ ଲିରିକ୍ସ କେମିତି ଲେଖିବେ ସବୁକିଛି ସେଇ ପାର୍ଟରେ ସେଟା ସବୁ ଶିଖିବା। ତ ଭାବୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ତ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିକି ରଖିଥିବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଡିଟିଂ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ରହିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା।
ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।